Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa, iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Akkam nagaa jirtanii? Gabaabinaan iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Waggaa hedduu dura gurbaa tokko wal jaalanne. Osoo maatiin kiyya nuuf hin eeyyamin gurbaan kun fudhatee manatti na galfatee badiina irra dalage. Achi booda maatiin kiyya gurbaa kana poolisatti himatanii hiisisan. Eegasii abbaan isaa jala deemee mana hidhaatii baasee akka aadaa teenyatti maanguddoo ergatee nikaaha nuuf godhan. Garuu osoo nikaaha hin godhatin dura badiina irratti dalagee jira. Yeroo nikaaha nuuf hidhan saniitis maharii naaf hin kennine. Ani yeroo saniitti ijoollummaa qaba. Shari'aa Islaamaatis waa takka illee hin beeku. Yeroo muraasa eega wajji jiraannee booda addaan baane. Waggaa 15 guutuuf wal quban qabu. Bakka inni jirus hin beeku. Innis bakka an jiru quban qabu. Eega waggaa 15 turree booda maatiin kiyya nama birootiif nikaaha na godhan. Maatiin kiyya yeroo sanitti nama sheekaa gaafatanii turan. Eega waggaa 15 guutuuf wal quba hin qabaanne yoo masruufa hin kenninee fi yoo telefoonas hin bilbillee fi nikeenni kun hin jiru jedhee deebise namni gaafatame kun. Kanarratti hundaa'anii nama haaraa kanaaf nikaaha na godhan. Ani amma biyya Arabaatti carraaqachuu jira. Eega biyya Arabaa dhufee booda fatwaa adda addaa dhageeffadhee haraamaaf halaala addaan bare. Akka amma hubadhetti nikeenni kiyya kan boodaa kun sirrii miti. Kanaafuu nikaaha kiyya haaromfachuu qaba jedhee murteesse. Garuu jaarsa kiyya ka duraa bakka inni jiru hin beeku. Hanga danda'een bakka inni jiru iyyaafadhee dhihootan argadhee nikaaha narraa buusi jedheen. Innis lakki sirraan buusu jedhee na dide. Jaarsi kiyya ka amma waliin jirru kun duraan heerumuu kiyya quban qabu. Yoo Rabbi jedhe dhihootti gara biyyaa galuu fedha. Eega gara biyyaa galee booda nikaaha duraa karaa qadiitiin faskee ofirraa godhee nikaaha boodaa kana haaromfachuu fedha. Amma gaafiin tiyya waanuma sadi qofa. Eega nikaaha duraa ofirraa faskii godhee booda nikaaha boodaa kana haaromfachuuf iddaa eeggachuu qaba moo akkami? Lammaffaa irratti ammoo jaarsi kiyya ka lammaffaa kun amma dura maharii naaf kennee nikaaha na godhate. Maharii magaafa duraa santu taha moo maharii biroo naa kennuu qaba? Sadaffaa irratti wayita nikaaha haaromsinu abbaan kiyyaa fi jaarsi kiyya qofti waan kana xumuruu ni danda'an moo nama birootis yaamuu qaba? Iyyannoon tiyya kanuma murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayya Usmaan mee maal jettaan? Namni diinii fi baree hamtuu irraatiifamuuf tattaafatu hedduu nama gammachiisa. Ibidda jahannam dheefa hangana yaadda'uun waan guddaadha. Rabbiin isirraa haa jaalatu. Dhugaadha. Irra hedduun namaa yeroo ammaa osoma dilii ofii beeku. Of dura yoo haalli naamijaa'ee ta'uu badha jedhee baallama godha. Tarii baallamni Rabbii dursee nama fuudhuu mala. Kanaafuu ariifachuu waan gaariidha. Iyyannoo lammaffaatti ce'e. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maa tuqaa maan ja'ama. Saudi Arabiyaa irraayi. Iyyannoon tiyya akka asii gadi tana. An amma dura bultii jaaradhee bultiin tiyyaas diigamtee jirti. Dhugaadha. Qophiin tun warra bultii jaarateef qophooyte. Garuu dhimmi kiyyaas dhimma bultii waan ta'eefin iyyannoo gama keessan ergachuuf dirqame. Akka shari'aa Islaamaatti nama bultii jaarateef cinaan iimaanaa yoahuu iimaanni 150 guutamaaf. Eega bultiin jaaramtee diigamte booda hoo cinaan iimaanaa yookiin 150 sun akkasumatti turaaf moo irraa fuudhama. Iyyannoon tiyyatanuma. Murtii abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyee faree haamee maal jetta? Tokkotu jaartii duraa fuudhee baatii tokko booda jaartii lammaffaatis nikaaha godhate. Baatuma takkatti moo? Dubbii imaanaa tana dhagaye. Namni jaartii fuudhee imaanni cinaan ni guutamaaf jechuu tana dhagaye. Tanaaf jaartii lammaffaa itti ida'ee imaana guutuu yookiin 100 godhachuufi. Eekaa. Ajaa'ibuma tun. Haala kanaan namni jaartii 4 qabu imaana guutuu 2 qaba jechuudha. Jaartii duraatiin imaana 150, talammeessootiin imaana 150, walitti 100 yookiin imaana guutuu tokko. Jaartii lameen boodaatiinis imaana guutuu tokko. Imaana guutuu 2 qaba jechuufi. Waliigalatti imaana guutuu 2 jechuu. Imaana namni jaartiin fuudhin 4 qabu. Inni kophaa isaatti walirratti goonfata jechuudha. Kaalkuleeshinii ajaa'ibaati. Warri shi'aatis kaalkuleeshina nama kofalchiisu tokko qaban. Mee maali sun? Namni jaartii 4 qabu yoo jaartii 5ffaa fuudhuu fedhe tooftaa addaa tokko fayyadama. Jaartii 5 fuudhuun ni heeyyamamaa isaan biratti? Lakki isaanumaatu rabbitti mala baase malee. Mee akkamitti nu himka? Jaartii 4 qaburraa takka ni hiika. Achi booda daddafee jaartii haaree fuudha.
Eega jaartii haaree fuudheen booda tahii kamte san osoo iddaan sii hin dhumin si deeffadhe yookiin rajactu ja'aan. Akkasitti 5 fuudhee jaartii 5 waliin jiraata. Eegasuu maaliif 8 hin godhanneere? Akkamitti? 4 duraa hunda yeroo matakkaan eega. Achi booda haaree 4 eeganii kaa hidhatee booda 4 duraa sanneeniin isin deeffadhe jedhaan. Baasuma tun ka akkas godhuu soo hidhabama jetteeti. Rabbii warra jallinaaf mala baasurraan hin godhin. Aamiin. Iyyannoo sadaffaa itti fufi. Iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani fi abbaan manaa kiyya eeganii kaa hidhannee waggaa 4 guunnee jirra. Garuu hanga ammaa walitti hin dabalamne. An haalaan isa jaaladha. Kan isaa garuu Rabbitu beeka. Nu lameenuu biyya alaa jirra. Garuu bakka adda addaa waan jiraannuuf walitti hin dabalamne. Abbaan warraa kiyya kun waan tokkoon na rakkisa. Osoo jaartii qabu dubara biroo laala. Yeroo hedduu waan akkanaa kana isarraa argi. Ati maaliif akkana taata? Dubartoota biroo maaliif laalta yoo jedhuun si boruuf si kaayadhee naan jedha. Waan fokkataa hedduu irraa arge. Namarraayis waan hedduu dhagaye. Kanaafuu hayyee biyyatti gallaanu yaasi. Angalee ilmaan horuu fedha yoo jedhuun lakki xiqqoon ni dalagannaa naan jedha. Hayyee osoo an jiruu eega dubartoota biroo kalaaltu ana nikaa narraa hiiki yoo jedhuun na dida. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyeesumaan itti fufi yaada kee. Dubartoota birooti ilaala jechuun kun maal jechuudha? Ijumaan laala moo hamtuutti dalaga? Sanaanis hin beeku. Dhaamsuma ergame dhiheesse. Nikaa hidhannee jirra. Garuu wal bira hin geenye jetteemi? Tana kaa dubbiin hamtuun nikaa hidhatanii walirraa turuun khayriin qabdu. Innis osoo isii wal gahee dubra biroo laaloo dhiisuutu mala. Hanga dandahameen osoo walitti dhufuu yaalanii gaariidha. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Hayyee iyyannoo xumuraa dhiheessi. Bakka iyyannoo afuraffaa du'aa'ii jabduu dhaggeeffataa keenyarraa nu dhaqqabde takka haa dhiheessinu. Hayyee bareeda nama du'aa'ii nuuf godhu ni barbaanna. Hayyee abul khayr mee dhaamsa sagaleen ergame san nu dhageessisi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبستوتا راديو نور الهدى هندم تكيسان بكجرتني تنجين كي يسناغو أكسما ورين فتواتي سلاماوتا كينيا بكما جراني تنجين ربي إسان برنا هاغو أني أول مرة يسنتي رفاجرة irralleen beeku yoo dogongorellee dhiifama naa godhaati wannan dhufeef taan yaada kiyya yeroo biraa dhiyeeffadha har'a isinuma baratuu fi du'aa'illee xiqqoo isinii godhee isin biraa ba'uu fi amma wannan jedhuu barbaade waan dalaydan kana rabbi firee itti isinii haa godhu fireesse immoo warra firee isaa nyaatu rabbi nu haa taasisu warra nyaatee immoo itti fayyadamee alhamdulillah jedhu rabbi nu haa taasisu sun jazaan jaannata rabbi nu haa godhu jechuu fedheeti. Tokkoffaa isin warra qopheessitoota sum'aariyaa irraa rabbi isin qulqulleesse warra boru agartee jazaan isaa jannataan deebi'uuf rabbi sanaa taasisu akkasuma ulamoota keenya rabbi umrii nu haa dheeressu diin keenya kana ka ife kana rabbiin duraanuu diin ifama namatu dukkaneesse malee warra ifatti baasee boru itti mindeeffamu rabbi nu haa taasisu rabbiin isinirraa haa jaalatu rabbi isin haa tiisu. Rabbi isin haasisu umrii rabbi isin haa dheeressu isiniin jedha nullee warra dhaggeeffatee itti fayyadamee boru itti mindeeffamu rabbi nu haa taasisu warra gaafima tokkocha yeroo 100 gaafatu miti warra gaafii takkitti gaafate sanumattuu dalagu rabbi nu haa godhu akkuma yaani dhiyaataa jiru isinillee deebii deebistanii qophii hundaa xiqqoo osoo yeroo nu bal'iftanii jechuu anillee yaanni kiyya kama warra iyyatee sanii har'aaf isinuma baratuu dhufee yoo dogongore na of oolcha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Allahumma aamiin obboleessa keenya du'aayii nuuf gooteef aamiin jennee jirra. Hedduu galatoomi rabbiin sirraa haa jaalatu hanga dandeenyeen yeroo sagantaa teenyaa bal'isuudhaaf yaadii godhutti jirra. Ammaas du'aayin nurraan fagaatina hunda keessanuu galanni keessan guddaadha.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلوان إسلامة قبروت الربي هردفوتا تي في نور الهدى أكمسان لقيفتوتا بروغراما أكان جالتن خم مكا لدتش جالالات موقافمي بكدر درا في شمران اتهاف ربافت غافلين تنتيسن تنكرا واجرات لدتش جالالا جيسي ديبي سانسيدا أكا أرما قديتي وهند دور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeytiin teenya takka akka jettu akkuma gartee gaa dhalaan dhiira jaalatu dhiirtinis dhala jaalatutti gurbaa tokko jaalalti isaana qabdee duuba gurbaan kuni akkuma san kan jaalalatiyyata qabu tahee garuu jaalalaan isaaf qabu jecha shayxaanni na dagee akkasitti wajjin deeme bakka karaa qubsuma isaa wajjin deemnee dhayne achitti duuba bakka dhaynetti gaa shayxaanni ganamarraa nu wajjin deemu waan nuun addan baane akka nuti hamtuu daleenu nu godhee hamtuu walitti hojjenne sababa inni hamtuu natti hojjete kanaaf jecha warri keenya aaranii gurbaa kana murtiitti dhiheeysanii poolisiin isa hidhanii garuutu ammoo intalti tunis dhiiraaf uumamte gurbaalleen dhalaaf uumame isaan dogongora walitti hojjetanii akka aadaa teenyaatti haalaallu jedhanii dhayxee manguddoon dubbichi irraa fudhatti duuba akkuma aadaa manguddootti dubbiin sun eega haasawamte boodatti karaa nagayaa iddoo kiyyaa fi gurbaatti jaarsaa jaartummaa nu sirreessuudhaaf haasawa dheeraa eega haasawaniin boodatti nikaa keenya gaa godhan nu guduunfan duuba garuu wanni isaanirraa hafe tanurraa illee haftee himiinsa nullee qaanfannee isaanillee nun gaafatin zinaa walitti dalaguu keenya haga gartee wajjin jirru san haa ta'u walumaa galatti gurbaan kun maharillee naan kennine ani yeroo san xiqqoodhaa jetti duuba eeysa jira xiqqeenyi xiqqoo jechuun bar intala xuuxxoo luydu eega gartaa fedhinnaan si qabuun kee maal nama agarsiisa saalfachuu keeti jechuu walumaa galattu baatii muraasa booda eega walitti dhufne wajjin jiruu dheertuu hin jiraanne bultiin teenye diigamte takkaahu addaan baane duuba maaltu isin diigare danga isin cabsitan san gartee rabbii keeysan irraanfattanii shayxaana jala deemuu keeysaniitu adda isin fageeyse haa ta'uu jette gaa obbaliin eegaan guyyaa san baafadde arraan tana amata 15 gurbaa kana bakka inni jiruun beeku inni illee nan beeku amata 15 booda warri keenya achitti ni kaana hidhan an alaan jira ammoo mee dubbii tana qabadda an alaan jira ammoo warrummaan keenya kakalee gartee gurbaa walitti sigaggaalummaa hojjanne san odoon irraa malaan godhin nikaa nama biraatiif na hidhan anilleen waan kana beekumsa dhaba kiyyaaf numaan jaaladhe nikaa na hidhu san duuba haa ta'u odoo nikaan hidhanii duratti warri keenya kabiira gandaa tokko gaafatanii duuba intalti tun biyyarraa baatee amata 15 lafa jirti intalatan nikaa godhuu feena akkami jennaan akka jeen intalti eega biyyarraa baatee amata 15 teeyse nikaan siidhaa bade finish taheeti kennaanuun je mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan rabbi
والرئيس قافته واللالو إني مو مقاخ شيخا قبط وان كان بيخون إسا برتك آني دوبا سبب إساتين إن تلتنا جارتين ما تغلي زنا قوتي توبتشيسني نخاخان اللي خان هدي قافتني هندين أما نما براتيف نخائدا لميسا إن تلتتون على جد دوبا إن تلتي مال جد إيرو آدين تنجتون الرا أكي جدتوغا إيغان بيجرى به على به سببا قرتيغا بروغرام أداتين أكو مسان قرص علماء إلى جل هردو فودان مالين دكي غافا دراتيس قربان كن سيقالوا ما نتي هجتيتي جار سخية خانين همتو وجين دلقيف ورخين يعني خان هيدا تك إيغان على بي أمتا خرشاني أما أدوني في علماء دوغا هنغافتين نخان هيداني نخان كوني بات إرجتشو دان دقي غرو ولو ما غلطو جتو آج وني جتو آدين تنجتون دوبا قربان غرتي أما نخابيين نقوداني كوني أكان أني جار جهيرو ميجرو نمبيخو ميدوبين تنوما أجايباتي نخانه هدن الرمو بيتين ديبو ديما فولخ يدور جار سخيات جر أما يرون أتشغر غالي خانا خيشتين أبا من خيا خدور صندوبة أركن أكستين كيه نهي خجين سني خجي دوبا مرتين تيجاغا الرخي هقام بيدين درك أمخي يفسخي في الراقودوني قربا دراسني واني أنا رتجر مالتو نرتجر خبودا خاني خانا قدتي مهري اللي قربان درا مهري ران كنيني قن أما مهري ناخن نجر خبودا خون بيجتغا نخا قدوني مهري هو غافان فسخي في الراقودي خدراسن لما يسواني نرجر مالي خبودا خون هو دوبا نخا هقان هارتي هارهم فردو مهرين ناقودو نسر رجرتمو مهرين تنما دراسني تنستكو يا ربي دنديتي تيتي ونسي خدر شمرن كن جزنا اتي أجيسي اتي چنچيسي أكمسن قربي سبلادا خوقف دينان اتخاتي دين الرحمن بيني انت لغرتي إساف اللافتي تك هقا أرك همتو اتدلقو جرجروتي warree wanni kun isaan biratti gammachuudha kakkanama deema nyaatee yookiin dhadhaa dhugee itti fakkaattu kana yaa rabbi isaanitti ajeessi zinaa tana duuba walumaa galattuu deebisaan obboleettii deebisaan gama keetii tasilaaltu siifi fakkaattuu ta'e rabbii keessan sodaadha shayxaan akkanaati wajjin dagamina hamtuutti hin jarjarin hogga gurbaan shayxaanni kanaa kun hamtuu sitti hojjetu gurbaan kun garattiin fuudhu ani garattiin fuudha yaadachuun sirratti haa jiraatu yaa garritti rabbi gurbaan kun garattiin fuudhu anaa garatti fuudha niin fafaawa warra keenyaan gurra balleeysa ififillee gurraan na ajaawaa saniin dura dallensuu rabbiin sitti qabu yaadachuun sirra haa deemu duuba takka talammeeysaadha amata 15 teeysee وان اتي خيسة تورتي ربو ما توقي تشاسي بيخا دوبا سيني خانا ما قف لما يسا اما تخودشان كان خيسة تجار سخي بربادو ربدي الرقافة اتشي غرقلتي حمتك اتي باسون كيتيس دبي وان جلالا لنقف افريسا اما هو خربيا ديمتي ايغا قربان كوني غرتي سيهي خودي دي جارسي دراسوني دير كما خيتي قربا خنا خرام قدوتين يو اسم بيتك كتاتن دور خرانة جياتين قربا سنيس دبسني أكا قربان كن سيخو قدون سأفريسا إيجا إني سيخو دي قادي دي تفسخي في الرا قدون قربا بودا خنانيخا خيس الريفة داف عدة لك وچو رقبتا إيجا فسخي قدتين بودتي عدة لك وچو قبض باتي السدي بعد سديني عدى لك وجهك إيجا إدى خيفت التين بودت قربان بودا خوني دوبا بدي ولي دران دلي دجار سدراتي وجين بدي دلي خناس سيقالا توبتي قربا بودا تيف مخاس هيلو
gurbaan boodaani nikaasi hiraan haareonfachu maalif jaartii namaati ati jaartii namaati nikaan haaraya ta'u haaraya deebi'u mahariin ammoo mahariin tanuma duraati tanuma gaafa duraa sii kenne sani yoo fedhinnaa isaatiin lakki ammallee gurbaan arjummaa qabaatee ammallee niin kenna kajuuse shari'aan isa dirqine garuu irra finte walumaa galattu nikaa amma hogga haareonfattu duuba abbaan keetii fi gurbaan kopxii walitti dhufanii nikaa kee sirreessuu hin danda'an si hagalu bakka tan arra gaafa nikaa kee sirreeffattu sharxii nikaa guuttachuun dirqama ta dura gurbaa kana gartee nikaa nu haareomsuu jaaladhe jechuu ati hayyama kennu abbaa keetiif tan lammeeysaadhaa gurbaan kun achi jiraachuu abbaa kee bira takkahuu nama bakka buufatee achi kaayechuu ta sadeeysaa maqaan mahariin duraatis dhawamu ta afreeysaadhaa namni lama takkahuu sadii namni nikaa haareomsuu kanarratti mul'atee jiraachuu ammoo nikaa agartee namni qara'u achitti mul'achuun wanni sheekni qara'u sunna jiraatu fiinte khutbaa qara'ee eegarraa bu'een boodatti abbaan kan kee gurbaasi nikaasi haareonfatu kanaan ani abalu intalatiyya abaluutiif nikaasiidhaa haareomsi maharii kanarratti jechuudha qaba gurbaanoo achi jiraatee yoo ka jiraatu ta'e anilleen aaddee abalu intala maqaa dhawee maharii duraa taatus ta'ammaa taatus maharii hangana irratti nikaasirraa maxxanfadhe jechuudha qaba gurbaan takkaayuu namni inni bakka buufate anilleen bakka abalu bu'ee nikaa isaas maxxanfadheef qeebaladhe jechuudha kana jechuun dirqama sharxii kanaanii nikaan sirraawu ammoo khutbaan sheekaa yoon jiraanne hoo nikaan balleessu takkitti tana beeka irra hedduun namaa dhiiraa dhalattis aboo eenyu si fuusise sheek abaluu maja intaltinoo sheek abaluun nikaan na godhe jette nikaan sanii miibar kan nikaasi godhe abbaa keeti takkaawun nama inni bakka buufate yaa jara keenya dhiiraa fi dhalaadhaan bakka tana rabbi sodaadhaa akeekkadhaa namni na kenne sheekh abalun jin sheekhni khutbuma qare khutbaan kun yoon jiraanne hoo nikaan sahih akkami sahih nabiin keenya alayhi salatu wassalam gaafan talasaanii guddoo zaynabaa kennan hin ergamne bar nabiin hin ergamne intalasaanii kennan eenyuf abil as bin rabi'iif ilma haalaa ka obboleeytii khadiija gaafa nikaa godhu hin jirdu qur'aan hin jiru dubbii tana beekaa qur'aana itti qara'ee khutbaa godhee waan kana jechuun hin jiru akkuma aadaatti takkitii tana beeka akkuma aadaatti intala isaanii nikaa godhan tanaaf jecha hoggaa namni tokko nikaarraa si gaafate sheekh abaluun na kennin jin abbaa kiyya takka akaakoo takka adeeda takka obboleessa kiyya kana jechuu himi akkana fakkaatti deebisaan obboleettii teenyaa ta lubbuusii gaaga'amarra geessite gaafiin itti aantu akka jettu ani biyya Sacuudii keessattiin argama duraan illee fuudheetiin jira jee obboleessa keenya kun duuba garuu manni kiyya ni diigame akkatti diigame gaa isinumaa fi rabbi beekaa beeki ati diiduu intalti diiduu duuba wanni niin gartee dhagahee gaafa duraa fuudhee namni gartee fuudhee diinsaanii guutamaa jechuudhaan dhage anamma gartee gaa duuba sababaa jaartii tiyya sen adda yaa'uutiin diin kiyya irrate duuba amma ka'eetii fuudhaan fedha diin kiyya kun irruma duraa sani jiraateeti ammallee gabbu'amu mee diinsaa irrate jechuun kun akkam jechuudha jaa obboleessi keenya kun arra'ani jechuun gaafii isaa keessatti bar imaanni kiyya irrate moo hin irranne moo bakkuma duraan naa jira amma fuudhaaf hin deema yaa obboleessa kiyya ta duraati namoonni proogiraama shari'aa islaamummaa jala deemtan
وان علماء جو اسنه من سر فدا خيساس بردا حديث اللي يودجيسن حديث دي صحيح مو صحيح مس ادم بردا تدراتي جتشخني جتش هادتين عائشة رضي الله عنها تناب نمني تكو يوغا فودي هوغا فودي دينسا إناسا دينسا أحكالات إسلام ماسا والكتا تكو سريفتي والكتا هفتي أكاغار مرتفاتي دينسا إيغتو جتشو مال جتشو نمتشي هنغم فوني كفر ما خيس جرى جتشو ميتي نمني هنغم فوني إيمان نسا هنجرو جتشو ميتي نمني هنغم فوني تلتون سائرات جتشو ميتي بركانا جتشون أتي أمه غاني في فودا مالتيسو يعني أدى ركون أدى تنسيم مرسي تيجرتو إبرا إبتي لقفت غافا فوتي إسلام من يادا أدى خسجرو خنا تناتو سر هرمات مالين فودا جتشو فوني تنا قد سر فودا تيجتشو فكي داف سببا فودوتين حرام الرأي قمت سببا فودوتين لالو أكما نبين كنجي فهو أغض للبصر إجا سكك أبفوني واني أتي إجا قرتي ففج أفتي لا أيدي بكا دلان تاو جلد الديمتي تيساها سو قد دفتو فودا دبا غافا فوتي إجيتي أدب هورتي غافا فوتي سالخي أدب هورات دي ماجرة يؤتم من مرار راهيته ولا رابنته قد افتخراء ربي جبوتات يمالي والنسلا على برباد دومنا خيسة جرتي يجو أكما سن فوني فيا إرهدون ما ديراد لتس نمني قرتي هنغم فوني خام متات لكوبا خام مدي لكوبا خان أني في خلي خاو وسواسا اتجرا خيادا قدتا خاوانيا چوهن دندو نياتن فلو ودوما ديمو قربان تطري انتل تلين غافا فوتي بلتي جارتي وهم دس الرويت سببا فورات دوبا الرهدون ما قرتيف بكمني كسي تجرو سببا فورات الله أكبر فوني دواء جيتشو تناف الرهدون نمني هنغم فونتي ركنا قدار أكجرو دفي فوري سنججتشو تناف جيتشا نمني توكو هنغم فوني أكسيتي يعني أدى ركون أدى سر والجيسي جرتي إسلام من غافا فودا خراسي غوتو تينا توكو سرا فودته ونها في مالري منا جارچو منا أفتشو ميشا غودچو وهو مغرتي تكو هنغنافي دين كي خيستي دوبا ولي وانها في افتيسي جچودا ربي غرتي تاسين ارسلي تاسين دارسيني تربي فأدل فخيسو تجت نبي محمد نجيسو تهوجا أتي أولسين تملا سر خيسو تنياتا قرتي بالتيسيتي أفانسي خيسو تدكنين فدني للمهن درني تإلمو لفخيسو ربي قرتي تكسي سين هذا كابو تإسي تكسي تجيسو هنجرتو آمين آمين جي قافيني تي أنتو أكجتو وبليتي تني تكفكاتي nuti eega gartee wal fuune amata afuriyetti amata afur medhe kifadha jara keenya hangani kaa wal godhanne amata afur amata afran kana keeysatti ni kaa wal godhatanii jarri kun biyya adda addaa keeysa jiraa beekadhaa yaa gabroottan rabbii mee dubbii ajaa'ibaa jala deema amata afur ni kaa wal godhatan fakkiidhaan inni suudii jira intalti kooyet dirti fakkeenyaa fudhadha jarri kuni nikaa wal godhate wanni nikaa wal godhataniif akka nama nyaata bilcheeysanii hoggaa fidan dura kaayan nyaata nyaachuuti guyyaa nikaan godhameerra jarri walitti qanani'u qaba jarri kun eeysa jira biyya adda addaa jiran sadiiroo gurraa wali qanani'anii ijaa walitti qanani'anii mee rakkoontu maal fiddaree maal jetti obboleeytiin teenyituun abbaa mana kan koodii kan inni kaa godhe kan hedduun jaaladha ammoo akkumaan isa jaaladhutti yoo inni kana jaalatu ta'e rabbuma tokkichaa beeka dhugaa rabbumaa beeka garuutu jaalattu malee heerumuun qabdu amma isin qilleensa gubbaa wal bartan inni kaa wal godhatan biyyoota
adda addaa duuba obbalii rakkoontee maal rakkoontiyya gurbaan kuni dhalaa dhaban danda'u isaanii wajji qofluu isaanii wajji taphachuu waa hedduudhaan gartee irratti arkaa waa hedduun duuba isa kanarraa dhaga'anilleen duuba saboo anaa kana na jaalattee ni kana godhattee ana haadha mana keetiiti anaa wajjin qofaltee taphachuun beeytu nadhoo biraa wajjin maaliif akkana hancufa liqimsitee isaanii wajjin qofaltee taphachuu maaliif akkana jaalatte bar waniin isaan wajji qofluuf ati tiyya waan kiyya akkaawuntii tiyya keessa naa jirta gaafa gartee walitti dhufne haa wali qananiina haga kana isaan kanattiin sabbara isaanitti obsa tana dubbin duuba kunoo laal jaarmenni gaa shayxaana kana beekadha namtichi kuni intalti tuni akkumaan ani gartee odoonii fi isiin tun dhiiraa wajjiin qoflaa tapha guddiftee hin feetuun isatti hin dhaga'amtu odoo nama sammuu qabu tahe eega bultii jaare dhalaa haraamii wajjiin akkas tahaa ati boruun siiviin si kaayadha jeshin juusila kuni maal nama agarsiisa diinirraa humaa wallaalu inumaa diin bichaami suukanni hin qabu jechuu inumaa suukanni bira kuti bultii jaaruun namni eegani haa wal godhatee maal tahuu qaba an akkam tahuu qaba intalti sun akkam tahuu qabdiin isa biratti hin dhaga'amtu duuba gaa walumaa galattu namtichi kun hoggaanii kin kheefirraa waan kana haala jiruu kana jibbe nu haasifirraa biyya galla achitti bultii teenya jaaranneeti wali qananii naan jaan lakki atis bakkuma jirtu taa'ii diqqo carraaqi naan jaan aboosin beeka ati kan naamusaa adaban qabne waan biraa keessa galta yooniif haate kan galle taate na hiikiin jeen duuba na hiikuu didi duuba tanaaf jecha mi'anin kuni halkanii guyyaa hirriiba dhabe gurbaa kanaas nin jaaladha inni bakkaan an jiru hin jirtu bakkaan an jiru hin jiru yaada akkam naa dhooytanii yaada dacha jaalala deebisaan siif yaa gabrittii rabbi akkuma amman dura dubbannee haasonee turre siifi fakkaattuu teetiif warreen qaamaan adda fagaatee nikaa adda taa'ee nikaa wal godhatu ta dura dhaamsi dura rabbi tokkicha isin uume sodaadha biyya jiraattanii nikaa wal godhachuu kana numa fagaadhaarra atis bakka jirturra yoo heeraa seera qabaatte kara biyyaa qaceeli atilleen yaa obbali odoo ganda tokkollee taatanii bakka jirturraa fudhuuti qaceeli kara biyya nikaa wal godha biyyatti walitti qanani'a eega walitti qananiitaniin boodatti intalati hujii teessan dhiisiiti alaan deemee dalagaa firraa dhiisi inni ala bahee haa dalagu yoo fedhe mana sii godhee si nafaqee mana kee keessa jiraadhu kabajami akkasitti walitti dabalamtanii yoo deemtee bakka hujii deebite akka inni si shakku beekuli atilleen akka isa shakkitu beeke takka tana talammeeysaadha yoonii fi gartee nikaa gartee fagoo taateenye yoo godhanne maal qaba kajettan taatan sunnaa nabii keenyaa yaadadha alayhi salaatu wassalaam gaafa madiinarraa biyya teenyatti ummu habiibaa ramlaa binti abii sufyaan qaadiman umayya damri wakkalatee bakka buufatee ergee inni dhaqee najjaashit dhaqee nikaa ummu habiibaadha ummu habiibaanis fira sii keessaa nama wakkalattee nikaan achi godhame odoon dhaabbatin arustitti chirraa baasanii biyya teenyarraa madiina galchan jara keenya nikaa wal godhatanii bakka addaan jiraachuun khasaaraa gurguddo irra hedduun nama alatti kanatti nikaa wal godhatu dhibbarraa harki 50 diigama gurbaan kun akka maaliif diigama maaltu fide inninis haasida qaba isinis haasida qabdi isaas intalti barati nikaa godhattee jirtu kun ola suuraa siidhaa namaa wajjiin akkana jirti bargaa suuraa dursa walii hiransanii intaltinis ati quban qabdu dhiirti gartee biyya arabaa keessiirtu dhalaa meeqaa wajjiin jirti gurbaan san fuudhe jaanii dhageeyse maaliif deeman intaltinis ta gurbaa isuma kana fuudhuu feetuu jira gurbaanis isii tana fuudhuu jira isaan adda yaase
sababaan nikaa wal godhattanii bakka adda addaa jiraachuutiin akka shayxaanni isin jidduu seenu beeka dhaamsi gurguddaan isinii dhaam fagootti nikaa wal godhattanii addaan turuun waan diigama keessan kana fide duuba sii fi fakkaattuu teetiifis dhaamnu maal ta duraati gaafa nikaa wal godhatanirraa takkaa biyya galtanii wal fuudhu takkaa ganama wurii walitti marii gootanii yoonii fi baatii hanganatti baatii sadiitti lamatti kurfooyteen hangalfanne an hiikkaan barbaada ganamaan itti himi akka jidduu jiruun ta'e si duraan borooyni akka boru maqaan fokkataan siif hin buune tanaaf jecha rabbii keeysaniinis gargaarsifadha ulamaa'iin gargaarsifadha hayyootaan gargaarsifadha odoo ala teeysanii nikaa waliin godhanne kana boodaan namticha nikaa godhachuu teeysu kana isa duuba waan jiru baradhu nama saaliha rabbi sodaatu tahee kan hamtuurraa fagaatu ta'u yeroo gabaabdutti akka walitti dhufuu dandeeysan marxee heeraa fi seera lafa kaayyadha warra gartee wal sossobuu miti warra gartee yeroo walit dabarsuu miti warra gartee nikaa wal gadhatee boru gartee na hiikiin booda mana murtii wal dhaabuu miti murtii rabbiitiin nikaa wal godha murtii rabbiitiin yoo walii galuu baattanis walin rakkina horii hangana naa kennutu malee si gadin dhiisu kanneen jiru warran islaamummaa irraa fagaatanii dhalaa nikaa godhatan kana akka gabritti isaatti yaadu rabbi isaanii haa sodaatanii si gartee kan nikaa godhatee intala tanaan diqqotaa idalagiju dayyuusummaa keeti mee maaliif nikaa godhatte eenyuuf dalaydiisiin boruu dal hujiin tunis akka diigama fiddu beekaa maallee inni kun duuba tanaaf rabbii keessa uume sodaadhu yaa namtichan intala tana waan isirratti hojjachaa turte ni beekta hamma garaasii madeeysaadha dhiirdhalaa wajjin koflaa taphachaa waan jette sanis yaadadhu boruufin sidii fadde amma tanaa wajjin akkana jiraadha ka jettu sin irraanfatin intalti tun akka keeti suukanni qabdi akka keetitti naaffaa qabdi tanaaf jecha karaa rabbii keetii ji'ii tawbadhu yoo ta biraallee jaalatte diriiri karaa rabbiin jaalatuun fuudhi isii ammoo akkanatti qoranyaatee isii haadatti hiitee ilmoo namaa tana jiruutti hin dabarsinii rabbii kee sodaadhu gadhiisi warra akka keetii cufa rabbii isaan haa qaceelchu warreen gartee kanatti wal sossobaa jaran cuftinu waan dabre irraa gorsa fudhatanii karaa rabbii irratti akka deebi'an rabbii keenya kadhannaafi warra gartee hamtuudhaan wal barbaadu rabbi haa fageessu warra toltuu wal barbaadu amrii rabbiin haa laaffisuufi karaa diin deebisee dhiiraa fedhaalaan gammachuu rabbiin nu haa dhageessisu warreen akkanatti nikaa wal godhatan cufarraahu hamma gaafii kanaatti walitti deebinu السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته